Hello, Tuni, Kuki News, Vetsah, na bon chavin lem nei vin, Tunia zong hi gamsung thuso hole, gam pam langa thuso ho zong, aban banin hin say huitin, chule news ki muda na hi. MEITEI police on, MEITEI police on, buffer zone poi ti a zong hi, thuso ahin boluvin. Hiche ho hi ivet na hi la po na daumin. Tuni chan ge a hi buffer zone lawa hi le ipi bola MEITEI Kuki gama ki lut thei lawa. Kuki MEITEI gama ki lut thei lo ham ti pa hi a het nai lo hin te ti jong hi mi tampin ilung han diu jong kata sanin tuni a hi buffer zone lawa hi le ipi bola ama ho hung lut thei lawa ei ho jong ki lut thei lawa gamgi thei ham ti pa hi nga henna sa su umang ding ko a to go ne a MEITEI government asi nei dan a hi lo le alang nei dan hung ki chin deu jing a hin tu chunga jong hi pu pau za khup guite jong chu ga veleu chun FIR bol humoi a hin la aman asai na a chu asi jong asai lo a hi na hin la hi chi to banga inam sunga people movement pat ding hi ti a to gon i hin nei le hi chiwang hi ahin patnova hung lo hling hen lang hi le I chan ham khana hung machal thei thil ome ti hi ahin het patnova gang ta FIR ibol hum ki no hin ama hon kuki tum na hat se ti a kuki cha te tha chimit diwa hi ti a hlang sama thal choya wa le a hi lo le nu pi hon to nom na ho powa anei na ho jong I ma cha FIR bol lova Kuki Chaten neo cha thu iga se vai FIR ihin bol khum pai pai jiu ho hi ahi theya le Kuki Chate jong I kha phat no hi tain tu ni a hi a thil chu a hung hlun wa lo wang ke poi ahin la tu ni a pat na hi MEITEI ho jong hi monitor hoita I bol wa itiam khana ilung kim lo na ho hi ei hon jong FIR I the lut no wa government in apan la ding chun akila lo ham wang chu I hepoi ahin la akichi theina deule neu khat ikicha theina de wa hi ama ho bol banga hi e hon jong ile thu pha no hi tai ti wang hi neu chak sei do no min hi chi ho hi aban banin hin sei hi tin Pakistan le India ki do na apana hin pano hi tin Ukraine le Russia ki do na ho a I to bang to gon anei ham a hi lo le mi tampin Israel chung chang jong hin sei ti a hin la tu le tu a present wang hin sei lo diu a hi wanga chu tu a to ki relate thima hi Israel chung chang lang pi jong in pha deu aban le ei ho gam sunga thil so ho in sei deu tu ni a hi I thu sei deu hi point di langa hung ki hen ding hung tam ding a hin I za chu a het thiem dan an thiem mo hitin a bona khat na hung ki bol zo lo za chu a bon cha hi khat na bol kho mo hitin chom cha in sei hi ti a chu topic tampi hung ki koi a hi in ama sapenin Pakistan le India ki do na ga sei lo hen Pakistan deputy PM pa hin parliament na ana din na ahi ana ha sei pen cha hi le Indian jet fighter akika phlai Rafael ho hi akika phlai hi chi hi ipi bola wa noili se ne na het lo ham ti ahi nasata an hang sami ti ho jong hi mu ahin parliament na thu ki sei ki ti hi India adinga chu poimo loi khat ahin la Pakistan hi chi to banga zo le nala ki chem hodinga wang chu parliament jong hi to na to banga hi platform dan dewa hi do a hi tain tu a jong hi Pakistan deputy PM pa hin parliament a hi anading do a Indian ho jet fighter tampi akika phlai hi chi hi hoilanga fake news heading ham ti a hi nasata na sei ti jong hi mu a hi ni chi hi India ten hoita check an bolvin fake checking ho hi an bolvin a hi le ni chi wa ko na amu do khat pau hi a hi le hi nge ama ho hin India te van leng chu anaka phlana ve a hin la hi chi chu van leng ta hi po in dami asiam ho chu anaka phlawa hi ti a hin dami ti chu
van leng lim asiam wa mi him lim ato sa wa hi ta chu an len sau hi chi chu ama ho missile anaka hla hi in hi chi aka ma ko na chu hoi laya missile akoyam ti chu India ten het do na a hin nei wa hi chi wa ko na chu attack anabol wa hi chi missile attack hin bol na mun ho zo si chu tu a hi India ten asu sit pe a hin la India te van leng ta ho hi Pakistan ten aka blau khat cha poi tu ni chan ge ya Pakistan in jong approve a hin Vetsah ding jong lo Indian Air Force a thi jong khat cha jong tu ni chan ge ya hi lo a hi ti pa hi a phot chet na national media hi han international hi jong le India ten hoi ta clarity hoi ta clarified anabolova ni ta chu mi pi heading le vanoi le set heading a jong hi thu anasain ho chu imu so ke de wa hi in hi chi to banga chu India te hin a hil chit na ho jong anabol a hin a hi le Pakistan ten dami aka phla ho chu I to bang ham ti hi I het theina divin neu cha a hil chet na hin leo hiten hi chiwa hi ga velauchun India news a kona the Times of India a kona Indian Air Force on clarification a hin bol now cha hi in chi tu chunga India le Pakistan in gal a hin nei na a Pakistan in Indian aircraft ho ka phlawin pilot ho jong kamanovi atiu hi azo a hi in hichiwa hi pa India in dami pilot kisima pilot less ti chu mi tolowa milim kisim thu a van leng jong chu Rafael to bang banga hoi ta semowa engine ato a hi wanga chu koiman a hi lo drone to banga ki control a hi ta chu Pakistan ho missile namun ho head do theina ding le counter strike ball theina dinga hi chu ho hi an ball hi chi chu an ka phlau a hi ti pa hi India ten hoi ta ahin hil chi no win hi chi thil so ho hi May 9 ni a thil so ho hi chi chu Indian Air Force on hoi ta hil chi na ahin ball hi in India ten tu chunga Rafael ki koi ho kha cha jong ase ampoi ti pa hi ahin het sa win hi chwa hi het theina di win tu chunga Ukraine le Russia ki boina a Russia hon idea amandan ho neu cha ga seileu hen het thiam deu kata sanin ji chu hi chi to bang fake jet fighter India in anasima analian sa na ho hi video jong ki kap do lo photo jong ki kap do lo a hi ja cho het thiam na di win Ukraine le Russia war a ko na hin pan sat deu hin tin tu chunga jong hi Ukraine le Russia na sata na ki do la ya chu US te hin hoita satellite mangcha a hi Ukraine te hi aki Thopi wa hi ta chu thu in US intelligence a ko na hi Ukraine te hi chatlo jiw a hi na ji chu Ukraine te hin itiam khana Russia te hi attack a bol de wa van leng ho aman wa missile ho aman ding tiengol hin US a ko na hi US intelligence a ko na thu ala ma sat no wa US in hi chilang sai na chu gabolovo a hi lo la jit langa chevo hi chiwa chu Russia te missile u mei ti ho hi asei pi jiwa hi chi tung ju ya chu Ukraine te hin Russia te hi attack an bol jiwa hin a hin la hi chiwa hi Russia te jong ngol di ki lo a hi in Russia te jong hin MANGCHA hichi S400 ho hichi chung changa hi S400 a koi lo now hi US te hin asai pi jiwa hi chu Ukraine ten attack an bol jiwa hi in a hin la hichi chu a het je wa chu Russia te jong hin lung thim nei ta hi dami hichi S400 tai ma hi thil asim thuwa hi cho hi boulder dunga hi aten dim jeng wa hin ain ten dim mobile US te jong hi achai chai na langa chu boy ga mo hi tain Russia te hin iti dana hi zat pi S400 ane yeng theuham a hi lo la mun tin a hi zat pi hi iti missile koi theuham ti pa hi ama ho jong an lung dong man a hi ti jong chu mu a hi le hi chu wa chu
Russia te hin to bang S400 chu za lom chu anei theuam ti hi I hola hi la ma ho ma man fact checking hoita satellite na kona ahin kap nai wa ahin vet no wa hi le Russia te hin S400 type ho hi ta hi asimu wa boulder tin a hi akoi wa hi le Ukraine te hin attack na dinga het lo a hi lo le US te hin information pe thei ta lo hi ti ho jong hi mu a hin chule van leng ho jong hi ga velo chun Hichi hi ata hi in hichi pa hi a hlem hi in hi ta chu mun tina hi airbase asim wa airbase ho wa jong hi van leng ta koi talwa asim thu pa ho hi tampi akinga asa wa hi le Ukraine te hin attack na dinga hi talo US hon jong information hoita pe thei talowa hita chu muntina hi Russia ten missile hi in van leng hi in dim se na koita ve ti ho hi information pi tiangole Ukraine te hi anaboi mama jiwa hi ti hi hi chito banga chu tu chunga jong hi India te hin Pakistan ho missile koina ho ahi lo le defense system a koina ho hi het do na dinga hi dami van leng khat hi asiamova Rafael type ma hi hoita ta asiamova bep ma hi alim hi asiamova hi chu ana control wa ana lian sa ole Pakistan te hin ana ka bhlao hi chi anin ka bhla na wa ko na missile chu hoila ya ko na hong leng do ham ti a location pa chu India ten satellite na ko na chu track ana ball kit na wa hi chi lai ho jong chu attack ana ball lo a hi ti pa hi het thim na diwa tu ni a Pakistan in Indian jet fighter ho akika phlai a hi lo aircraft akika si etia a sei pau chu India ten da mi asiem pau zo chu anaka phlau a hi in India te van leng khat jong aka phla po ve ti pa chu het hiel lo na diule news za chom choma aza za hung ki so ho ita san lo na diwa adi pa chu in sei wa hi in a hi le tu a hi Israelin Gaza gam sungai strike a ball jingin mi tam pp a thi in tu ni chan ge a thi hi asang tela a hi tai ti ho chong hi mu a hi in hi chi chung changa hi Israel hon don but na anei win aban le Donald Trump in jong thu phon ho anani ti ho jong hi mu a hi in aman ana saina chu masanga pa na ken Palestine ho hi advice kanapi a hi in ahin la ama hon ka sei angai lo jewa tu ni a hi to banga mi asang tela thina ato a hi ti pa hi phondo na ho jong anane ti ahin a hi le hi chiwa Trump in Middle East a peace theina dinga hi chi hi ama masanga president anakai masat laya cho ana sei a hi chi chungchang ho cho hin le sei wa hi in a hi le hi chi laya Palestine ho Donald Trump in map anakai pi a hi lawai le Middle East sunga chamna theina dinga to gon ananei pa chu Palestine hon anono pi lo pau chu ipiti dan ham ti hi ga velo hen hi chiwa hi Trump in map ho jong anasim pi a Israel leader pa to ke ho to hlona Palestine ho hin tu ni a hi hita boina nasim jing sang wa hi hichimep hi pomovin lang aban le Israel to nakika ojong hi chamna umta hen ti a hi vai an hop hi in ahin la hi chi hi Palestine ho hin reject an ball pi we immediately reject an ball pi wa hi ti hi mo ahin a pet na chu hi chi wa hi Palestine wine reject anabol ahi in ahin la Israel te jong hi US in convince anabola ananop sa Israel to kinop to na dungjuya chu Palestine ho e offer anabol ahi in ahin la Palestine ho hin hita chu reject anabol ahi in ahi la amep hi neu cha iga het theine divin ga hil chen jep lew hen masang 2020 a chu Russia ho nasata a pan ala lai chu kati dan chu Israel ho le Palestine ho kika nasata a boina ahi wanga chu hutilom loma tu a banga hi hung sang do nai lo hi ahi wanga chu alanga hi chetnet net jing akika lhona hi boina agam ji a hi ki boy jing wa Israel te jong hi
lakhat to bang jong hi lungmo nga thei lo vai ta chu king sadiama jing hi US in anavet na hi le hi chi hi permanent solution thei na dingin Palestine ho jong hi chi map hi pomovin lang nang hon hi chi wa gama hi nang ho government ki CMO vin lang aban le Israel jong Israelin ama ho vai po na hi hoita cheng hen ti a hi anaseya ngaban le Gaza Strip hi ga veleuchen Gaza Strip le West Bank kizot to na jong hi lei lai huitin lei noi langa kona kizot mat na tanner si mo hi ti chan ge hi ngai ta chu offer anabola chule hi chi Gaza le West Bank keu a hi po ni chilang sai na high tech ke tin lang ho jong hi chi lang ho jong hi Palestine on kila vinti a jong hi offer anabol a hin la Palestine ho ananom lo wa hi chi Israel gampum pi hi ke ho gam hiza ipi bola ke hon Israel te ka pi do de ham ti a hi ana reject je wa chu tu a hi Israel hon Gaza na sanjong la pi ding go a na sata a attack ki bol tu to bang a hi tain ji chu hi chewa hi US in Donald Trump hin agam teni ki ka acham na a uma Israel te aphat chenga a boy lo na dinga he vai an hop hi na hin la Palestine ho hin ka gam hi za ipu bola ke hon hi chiti bo ka kila de ham hi thei pon ti tia reject an bol je wa chu tu chunga hi asanga ho zo an to hi ti pa chu he the ne de wa Israel le Gaza chung changa neu cha Palestine ho ki boina in sei wa in tu hin Iran chung changa sai kin hitin Iran hin tu a hi capital khial dinga hi to gon anei tai ti hi a hi in hi chi hi Macron kiti na langa hi hin khial ha ding a capitalu masanga tiran kiti na pa chu Macron langa hi hin khial ding agota ve ti a hin hi chi hi ama ho hin capital India in jong ki khial hi Mumbai jong ki khial in hi ta chu mun chom choma ki khial a hin la tu a hi chi Iran hon capital a hin khial god na jong hi aji kit a hi ni chawai he theina divin teran chu hi chilang side a hi in a hin la tu ai Macron kitin lang hi chi aning lang pi a hi a hin khial vin hi chalai muna hi Iran capital ki koiding a hi tai hi za chu India in jong ki phatlam lo helin na project chu hoita a hin bol tawin ti a hi het sa na a hin nei vi ti a hin tu chunga hi ga velo chun Ukraine le Russia ki boina a jong hi Ukraine ho hi Turkey in Ethiopia Turkey a kona drone director drone kiti ho aman wa hin la Russia ho hin aman kit no chu hi le Iran ho drone sim man hlom cha cha sim ho ta suicide drone kiti ho hi anala ke no hin Iran hi Russia to jong heta chu relation hoita hi in hi chi bana chu India hin Europe gamle India kizot to na dinga jong hi IMEC project anei jing wa hi ni chi ga velo cha IMEC project anei pau chu hi chi a blue line a ki kai pa hi a hi in India gama ko na hi tai tui chunga chi ding aban le hi chlai gama hi chi ding Israel gama zot pa ding aban le hi chi Europe ma lut ding Europe ma ko na thil ki la ho business ki bol ho a hi la vai le product za chom chom ho hi Europe to hoi ta a business trade hi CM hoi ding ti a hi IMEC project hi Europe gam ho to a hi lo la zot pa gam ho to ki thu a pan ala jing la ya hi chi hi Russia le Ukraine Iran hin adai lo ma a hi in aji chu hi chi i ati le India to hin hi chilang sai na chi sanga e ho lang sai zo a hi a bol theidem ti hi to gon an nei jing wa hin aji chu Iran jong India to relation hoi tho Russia jong India to relation hoi kit a hi in hi za chu India hi US to aki job ding adai lo je wa chu hi chi to bang to gon ho hi anei wa hi in tu a hi Iran in a capital a hin khial na ding jong hi Iran in thu a hin sei na a India te thu a hin pi na chu vewin ke hon ka capital jong India to kinai cha ka koyo a hi ta in
India in hi chi IMEC project na nei sang wa hi chi lang zo a project hin bol lu vin lang hi chi hi na hin bol do wa hi le Europe zong connect in tin Russia zong connect in tin nom ta a hi chi langa na bol sang vai lo heng zo ding na hi ve ti ai offer hin bol ve ti ho chan ge hi mo a hin hi chi India te adinga tu le tu a hi opportunity hoi ta a hin azi chu India to trade bolding hi koi ma zo se no mo a hin ki chu tho a hi ta ben aji chu India zong hi China sanga population zong hong tam zata nga ban le tu a India din mun hi a status si event na hi le wa noi le se na zong hi a develop loya hong ki he a hi ta je a chu gam hong khang to hong chal pan a hi je a chu India to trade ball na ding lampi ho zong hi mun ni mun thum hi offer a hong tai ti chu neu chai ga het thein diwa I ran chung changa neu chai ga se wa in tu hin local langa hung lu nei tin ei ho gam sunga thupon ho in velo han Manipur police ti hin Manipur police hi ei hon ke pom talo a hin la tu ni chan ge a hi Kuki in pi in apom na lain mail hei hon tu le tu a tot na inei na pau chu ipi ham tele Kuki ten separation day kamangove na ti win separate administration ka day na ti win tu ni chan ge an het letter wa Manipur na la nai po ve ti a Kuki in pi ho Kuki in pi Manipur kim ho het letter ho ahin ta do win ahin Vetsah wa press release ahin bol ho imu de wa hin tunia press release ahin bol dan ho ahi lo pu pau za khu FIR ki bol na chunga adem na thu ho a hi lo le pha sa lo na thu ho a hin so na ho wa jong chu iga vet na hi le Manipur ki ta lo jing a hi ni ja a chu hi chi ho a hi ei ho ku ki cha te het letter ho hi nui zat nan amang vin tot na hon amang viti ho jong hi mu a hi ni chi chu thu chom hi ta le tu hin I topic wa ga lut ki no hi ten police te hin mail hei police te tau te hon Manipur ke pom talo ai ja chu mail hei police ho hi mail hei langa apangi ti hi kichin ta I het diu tu ni chan ge a het thim lo hon jong I het diwa avela ga sei ki no hitin tu ni a hi mail hei ho hin amina Manipur police aman cha wa hi in hi chi Manipur police in Kuki le mail hei ki boina a ihung ki boy wa pa na hi center hinga agam sung develop na ding le agam sung ha sat ja mancha hi ta ta sum le pai hi ta ta anakila do center a ko na Manipur gam boy ja sum ala do ho Kuki Chaten cheng khat jong ki ne khalawai hi chi chu ti ta lawa police hon aman cha diwa bulletproof gari order ho jong tu ni a thing hlanga police hon iman kha awam Kuki Chate police tu ai ki khenta hila Kuki gama Kuki police ho umta mail hei police umta ahi wanga chu Kuki police hon tu ni a bulletproof gari nei kha wong kinei lo chu mail he on pi do lo pi ahi wanga Manipur gam sunga ho igachi a mail he ho police ho ivet na hile bulletproof nge na hlai chu hi chi to banga min ei noisi ahi la wai le chi to banga ki khendan na bolta tu ni chan ge a inam sungova kei ho Manipur police ka hi vi ti a pan lazinga imi isamat ding omle mail hei government support na igam inam sunga jong ki hum bit na lawa hita eile ei ga ki jendo do jing na lai hi chi to bang police ho jong hi tunia ki gel phanunga hi tai tunia mail hei police on ana sei pe anu jong hi ga belo chon hill le valley district ho a I macha buffer zone poi ti hi clarify ka bolovi ti a ahin se we hi chiwa hi buffer zone exist poi ti chu buffer zone poi ti pa hi tu ni a hi media mangcha MEITEI police on chong social media ho atha do jingoi chu hi chu hi gamdang ho a hi lo le state dang hon anavet ting le iti police khat chu azo wa sei dong na koi man ata san lo di chu ti chu azo sei dinga chu koi man ta san lo di chu
police khatnin hichito banga Manipur police khatnin thuso khat anei chu state dang hi hen a hi lo le gam dang ho amuna ground reality hin mulo ho chun ata sante diu chula a hi le ipibola EIMI police hon hi cho idodal theilo nang ho jong Manipur police nei vai le ipibola hi chiwa zolenal ki sei ho hi idon but theilo ham na idon but theilo ham tu ni ama hona sei chu thinglang le phai cham ki ka a I macha buffer zone ampoi hi chi hi center force le state force hon mi screen ti chu mi phalo ho ven bit theina ding le state sung district sunga boina sim ho ven bit theina ding bowa hi chi police ka koi a hi lo le center force le state force ki koi a hi bowe mi phalo ho ki ka a boina control theina dinga hi chi center force ho ki ko lo a hi bowe ti a hi thu seina ane u chu hi chi to panga hi a zo anala ki chim jing na lai a hi ban a hi the ai le tu ni a hi Kuki police ho zo se hin kinga do han lang a hi lo le Kuki people ho hin EIMI ho hin people movement iti ta vai le tu a hi ipan ma sat pen diu chu state to suppression day iman ta wa hita chu MEITEI gama ka ta po ve ke wa suppression ka separate ka hi momong ta ve ti wa suppression day jong iman ta vai le tu ni a hi ipi bola Manipur police izob jing na la yu ham Manipur politics chu ipi bola izob jing na la yu ham hi chi he no ngai ai hi za chui cho zo siong I kha tan diu isu tan diu hi chi ting la chun suppression day hoi ta I man diu chu tu ni a hi iman pau chu a hoya hi in a hin la sung langa a ground reality a koima ki khen na ki umlo imi isa I tha pi wa MEITEI gama ki cheng thei ta lo thinglang a kyung jam do ta a hi wanga tu ni chan ge a service bol hon hi chi I service pau I nuwa MEITEI government izob jing pau hi inam pi hla sap na khat jong a hi ti pa chu tu ni a hi chiwa thu so hong ki so na a hi ti counter I bol thei deu ham ti pa hi in seo hin tin aban kit na chu hi chi Kerala gam sunga hi MEITEI khat Manipur boina to kizob ma na hi NIA hon mi khat ana manuvi ama hi kumsom ni le khat mi a hi in aban le hi chiwa NIA hon identified a hin bol dung joi wa chu amin hi Rajkumar Maipak sana ti a hi aki he in ama hi kumsom ni le khat a hi in tu nai cha chu hotela natong dinga hi gachi a ga join pana jong hi report a hin bol veti ho jong hi mo a hin tu le tu a jong hi mi khen khat hin ei ho a hi lawai le thalpuma lim anakila ho a hi lawai le tu chung gal boina aza zat an bola ki phausa ta lim anakila ho video na sim ho jong hi NIN aban bana hi a hin hol jing a hi in hi chi NIA ho hin kanga a hin hol diu approve for a hin som khom diu hi chi ting le chun aman dinga hong kon diu a hi hi chi to bang hi hung ding a hi ti a ei sunga jong na sata na kil hang sama ei mi ho I kichi theina diu le social media ho alim le video ho ei lang momonga inam pi izat mi ki pal theina ho bol po te ti a na sata na ki se a hin tu chunga pu pau ja hup akimat na a hi lo le FIR akimat na katin FIR akibol khum na pen jong chu ga velo chun video na viral je a hi chi wa ko na chu a hin mu do a hin la pu pau ja hup chun hi chi to bang thu a sei ho chu ei ho dinga bo ei ho ei thu mo hi na hin la email mo ho ga share venti na hi point hi chi wa chu in a post le hung viral pha na chu email mo ho jong ana mo wa FIR I hung ni kha awen hi chi to banga chu tu chunga hi chi wa NIA hon amat pau jong hi 2023 la ya pan anala na ho chu a hin khol vai le aman jong hi chi to bang thil phalo hi ana bola khat la khat community khat la khat ki ka kina na ana so a hi ti a chu tunia Kerala
hotel na ato na hi agamat do wei ti pa chu het theina dewa NIA hon jong anato diu hi slow le jong le ti chu vai ge le jong le anato ding pau hi ato jingo hi in tu ma bana jong Kuki Chaten thil khat I bol diwa na I to tingole video a hi lo le lim ho a ki post le a nge ga ki so ji ho pa hi bol da leo hen ei ho chunga jong boina lo ding ei ti pa hi ka sei do no min tu le tu a jong hi kanam mi te hon I het diu khat chu ikichi thei kalwala hi imasanga ikiven do theina ding lampi dang lo a hi in tu le tu a tok nei ho jong hi su ho a hi ti a hi su ho jong hi tu ni chan ge ai government in ki ho pi ta lo aban le extension jong ball pi ta lo a hi win so ho hi etiam gana thil a hin ball khel vai le thing noi tha in tha deu mi phalo tha an tha teng ole I machai sei thei lo de wa hin hi za chu kana mi te ho pu pau za khu min a hin pat do people movement ti pa hi hoi ta ichi pi wa pan ila de wa jong avelin kain te min chule nam mi pi nam se pai ho jong pu pau za khu min an vai la an ho jong chun nam se pai hon isu min lo de wei tu ni a jong hi ga velo chun national media ho the Indian Express in ahin ta lang ho jong hi ga velo chun tu le tu ami pin ejats na chu Hiche hi a hi tai Manipura Siroi Lili Festival Hiche wahi hoita ki man ha le peace aumin hoita ki man ha lo vai le chun peace am poi ti pa hi aphot chit na hi ding hi ti to banga hi jong hi thu so a hin bol ta win a hi le Hiche wahi MEITEI hon kal a hin son lut no wa hoita ta a hin man no vai le chun Manipur sunga normalcy am tai ti pa hi aphot chit na hi ding a khoti lo wa Hiche ka la a hi Kuki le MEITEI a ki boy jing na lai a ti vai le chun Hiche wahi Kuki chal te a dinga Kuki cha te le MEITEI cha te ki ka a boy na hi a chil ha jing ti pa hi a phot chit na to banga hi Hiche to bang option hoi a koi ven khat la khat ki to na ding a hi lo la khat la khat kilung si na ding lang hi talovin khat la khat ki til na to banga hi thu so a bol vin media ho jong hi politics nei ta an tong a hi ven is a chu a hi the ai le kanami te ho mabana I to bang to gon enei deu ham a hi lo le I ti pan ila ham ti pa hi social media ho a hi alhang pia isel ta deu vin avelin kanami te ho kain tem kin nei Hiche chan chu tunia I gam sunga thu so ho a hi lo vai le gam dang danga thu ho apoi mo lai lai I ga he lo wa ho ki sa ja chu topic tampi hungkila khoma tunia video khana in se moi ti pa chu in a het khil lo de wa avela kain se in ten tuni Kuki news ve zo se na chung che win ka ki pa in a bon cha win pathin in phathei na bo so ke taw hen